Hello, good morning. Northeast Bengal the Central 𝐍𝐄𝐖𝐒 news analysis staff may have put them on Putaram Nocturne. Nancy Impal the Fonga Kiba Pause, Sing the Alba Marui, Pause, Kanana Bagidamata. I could studio Sida, Links into the Libri Basic, Manipuri Sakairaba, all Manipur Columnist Union Gate General Secretary was a Sabrakum Buboni, was a Hanamutala, Taram Nocturne was Pagajosa, was a hundred lecturing the Secretary, Rimski, Toto. Habitat Rimski delivery patient of Malay, the Burger Maryland and I could violence or incident Gamma, Tokrabo Matunda, hospital below Shansing Su, Kagi, Tapagle Pagi, Kongjang, Siluraga, Marandi, Amukai, Kagi, Mausagi, Weber, Tabak, Yen, Bahobi, and also Lake Rabumatum Sida, Watu Aduka Maryland. Tongan Farmsing Punga Bangasi so about chasing the Tangery Habitat Tongan Farmsing Hyper Puka Jarabada Human Rights Commission Numitara Manganiki Matam Takri Haba Wafam Aduga Doctor Namaram Uduna Mi Hennessy Bani Haiba Aduga JACD Michael Degi Manjuki Misi Siki Dimansik Bishing Haba Pausu Yaroza Marilena Oza Latani from the Asibuma Tudosi on the Toin and Tupa Tangery Hijabadari Oza Adu violence is a third of it. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ Thank you Tajida. Then Harmakata notice window give you are singing giba local type of Tamjani and a city news analysis headlines up could see Yamaru by the health sector see quite a new civilization that Yamaru put a move with me, Masida Topa, Watu of Rimski, how given him currently the Tolapa, Kanba, Miao, you have a dire. Taking Shalom, Surbi, Lady the Buggy, a lot of the city Mamas, my Nasimataru, from the Tariq, so I know among the Miangi, special Pang the Habitat, my medical negligence, Sama, Oi, Habuki, and Namara, Sira, Toki, with Hosing up in the lake. I must see the question of the sound of Tolai, Madudi, hiding with what Tuxina said, going out the singer, Kogi, Atamsani, Incident, Topa. Posakama boy having it from life say when I'm talking about Mapomiko, Condisum Dharma, Lamda, Matangi Mapo, and what I have to do with the Brahma later with the Uzapang River. When a Kangi was say, Nasi had to give a boxing with the same, Sana Kopi Kangi, and the Masi, I'm talking about Maponi, I was in the Kangi, Masi, Matunga, with the Matanga Pong, have to become Rivo. But Yanamaru put Habitate, and a Sigma put a sea, a health sector is a Akanda, Masina, Miam, the longevity of the life in Santo Alakanda, Asaka, Abaluna, Tawiga, Paracaduni, the monument of Zadana, even if a million of Masam, Legidaba, and the Tamsana, Lady the Bahaiba, ID, Bagi, Chivam Topa. Minister dead to let the video medical negligence, Kumana Topa, Watuxing City. Yam serious when I put log with them in a curly. Anyway, I'm going to rim cyber post. I'm not promising over no iski winner. Mammy shop the lake of the post among the Lapini. I do not high post. Still, the solve the responsibility. When Yan has a Tabaga Lapini at the Hokiba, at Hokarana. I am seen among the lady. I must say, at two of the extent, so I'm the logo of an Imam de Kushan of Miangi is in by say Mahoshaniko, in the blade already. For the young political over my inquiry committee call, quickly a shame and a high but the young tuna justice at the Budovani and a human rights. The assault over give us to talk record. Hospitalized over Dr. Pova. A single man say, Kiaos me, I'm saying, to even to Marine and talk about Nicolas. I don't have a situations. I'm to know.
manage tawba ma changi hai madigi da sem saba ma changi superintendent na director na adigi concerned government gi higher authority commissioner gi level da laiba mayam sing asina yam thuna yam seriously lawgudabani habani akoina hojik taba matam yam nuai ta bai ba tare ngasai gi concerned senior doctor adu akoina madu adu ngai na hona ba asoba kan wathok ko matam lawgi baga nuai ta baga do aduna sigum mayam si yenga kanda aduga amuk private ka government ga lainari mari hat to di haira ka doctor mayam sing asi government gi karuda akoi doctor oiraga di private ta puba yaroi da bani ga hai ga baga si niyom da thaba ko ni sa da ma na ba ma gi keram to ma gi taina pusan ma mu ne bise ticket to sang ya koi se ai se yare ko ai government na suma pi ko ni sidi na hen ba ai dina government mo zara ta tuition me an to ko la ga sa ta na ko dar ko sa ta na ko dar la sula idena ko mala idena si hari ba justice se theng na ko ya ko akoi gi atuma tanda ko bari committee ama na se ka da ma gi report ama thama kan da ama se gi posi bagi ka no fake asum jing do am thumi am da ka to sangi dan mari le na ba sinda akoi gi awa ta imung sing de su ko ma gi to ko government gi ma ke de kari gi sing ba ka to ba ka compensation bo ha da ka sing me am sing am thula khanaraga ka to busi sangi maramaduna aikoina amuka aroi be sigi wangji gi aroi be pining meta da kano di akoi gi kano se ethics doctor natraga my medical practitioner da lairiba mayam singa se masi tasengna koina lai duga lai ga samana yana next to god ni na koina khanjaba ma laibani na ale godly activities hai batare ishwar gi masak ni lawra ka da miyam ji lawra ka matik koi kano jam sincere and etiquette noina koi gi thabak tawhanjani gi ko masi like profession namana ai profession je social service yauri bani miyam gi seba tawna bani na khanmedu gi wang da haujingna ai da kari ma profession namana tra ina business tawri ba thabak sida ai gi pesa phangna ba ai income phangna ai gi da khan bai ba kano posak amakak leiba se masi tokthok piraganda yam thona masi changes amala aga kan miyam gi service da la haningi ko tajida aduna puna magna adu move justice su yaringai sigumbi kano torogadi move justice haiba process su kitang ai koina miyam na kano ni masi lawful oiba pot amadi woi haibisi su khallaga anda haujikti khara ingdara kanda athu matam justice ma pina ba lakna mina si haiba thangge ko positive na thambire oza mathangda muk lakjage khoigi mamangda khoigi Bishnupur district Nambol police station gi manung chanba Nambol sabalai kai da khogi ba haitare Assam Rifles ka da ambush toropada personal ani laikhida ba duga manga amana asoka panang khiba duga mari lena na ai khoigi miyoi ama police na fagat kre aduga nakal amarom da na Kaching district ki manung chanba mafam amadagi explosive device IED amasu security force na fagat kre haiba pawa mi yare za paw sika mari lena na oza Nambol da thokiba thodok aduga somda haidi exclusive device ka phagalakpa sigi thawong sina aikogi security personnel singi police ki oiba thabak se yamna kitang thuna paikhalakpagi development oibagi fiba ma ure haiba haijaba dar oza paw sika mari lena na kari wafam thambini hoi rida kanumani akoina dum thenaduna nuai taba thodok mayam gi marakta kano nahan thokriba ko ambush tawgi leitaba yauriba army gi maikei da ko sigum si adum kanoni thok aga sam laka pot amagi manung chana ko akoina thengnaba posak yam nuai taba poni haiba tare ko aduga hujiki hariba police ki action tam chana laudana wagi akitang fully kano natraga su wagi suspecting kano pick up tawba then army ammunition recover tawgi thabuksing chathaba police ki action sing su adum thuna tawrapasimak phai haiba tare ko tawbudadi tajida swaida ina thamningi se akoi si 1950 gi matam swaida gi dum haurakanda ko akoi armed conflict situation se la abani malem na United Nations na ko Geneva Conventions ki akoi gi convention mayam na kasai gi conflict situation international armed conflict and non-international armed conflict hai na conflict situation se mayam malem gi leba de la ko se tasna na hona ba gi kano provision mayam ju leiri ko aduga amuksu masigi manung chana manipur su hariba conflict situation se lal hobugi karigi issues mayam la akanda hojik so koi thingnai dana me thiri ke sina internet
conflict situation amada ko sigi situation se adum thenga halaga lakpagi film amada lakpase khoi yam nungai tabani masigi resolution sin yamna maru ori pase adun conflict resolution haiba posik se aikoni amna haisingna madu yamna bias lai nataba ko khoi gi ai nakan heta ngamna ba ai kanon nataba achumba yimpham moira kan malengi chana kanglon da lairi ba mayam sing sit tawr kan da conflict resolution se loisan ba masangi haibani aduna hariba conflict resolution se loisan draga di ma gi arm struggle lainari ba the conflict hoiba international level da mayam malam gi hujiki Ukraine gi kanu gi Russia gi tawriba Israel gi kari Palestine gi tawriba leidana asamai tawduna mamang da Kosovo gi adagi East Timor gi Indonesia gi sigumba mayam situation thengduna lakpase masida structure of negotiations kaina khara lakpase so ekoi city da lahaningi ko haibidi saigi movement ama tawragadi sab even nation IM gi 1997 gi sangsela kanda karigumba issue khara da amna wang ma thata wari chana dana peace ki process ka laidana so aduda peace khara dim lai haibani da aduna hojik lairi ba sita kana kana samai tawduna lalhobugi iho kana sita tawraga lairi kholi makoi laiba mayam sing ado aikoina apin tawbu matam da yamna handaba thaki mongda ngasai gi heta sangjero khosoro haibada su nataba ko malem da satnari ba ngasai gi structure of negotiations na establish tawraba UN recognition tawraba malem gi laibak sing su yanaraba mong sing asigi kar application ju kar tawbo pabani wada demand do pistok tawraga di heta pini tra piro yaiba gi wafum du natabida malem da satnaba santi gi wari chanaba gi mong am khak laiba ko da sigum lairi ba yam simam loi khangnari bane ba conflict studies tawbu matamda na hari ba si yenga kanda nakan nakan da lainari ba kana parties sing kari sing lai mayam sing si aikoina ingthijana hari ba kana category amada thak amada pukhal akanda shanti gi wari chana bagi lambi da changsel agadi kana hai gi respect amana mu pinaraga ko aduga aina shanti nang ege shanti gi wari chana ji harakanda aina haibang yagadongni aina haibasi gi condition ji da tawdongni hairagadi shanti gi wari chana basi se mai pa oi haibani da pakta da su lai bani na hai last 50 years da ka khoi gi hari ba conflict lai ba situation je masi namthaba ngamda na hoi phok lai ri bani haibani aduna hai ba mayam si yenga kanda punamak si gi maroi ba maramdi aikona wari chana ba pistok to ba matam da malem gi thakta lai ri ba wari chana ba gi niti niyom laidana asigum international provision means layo mayam sing asi in the ba tare and then particularly akhoi conflict situation si da nakan nakan gi oiba group sing na kari tawda gi haiba matam dang sa international humanitarian laws gaina akhoi gi lairi dana ko sigum mayam ko si akhoi si khara popular we han ba aduga sigi matang da su khara hena prominent oina akhoi naina ba manung da su su tawbu na tabako haiba kanu si khara sangi maram di akhoi ne yenga isi ate ka sunate hana sunaba matam da mi ba kanu si siba na ba tho kan nuai taba thokdu wa tho mayam thoi aduga mari leina na ate combing operation tawba de human right violation akhoi 1958 ko armed forces special power act ki makada sigum mayam thengna lakrabani akoi ji ko misi mina misam mayam amagi akoi cases mayam thengna laabani sigum se maka atana permanently adum lehan na bo hotna ba si tawroi da bani haibani da asi loisan gi haiba taraga di maleng gi satnari bani ti niyom adagi amuksu movement tawri ba ihau jeng jeli ba mayam sing asiga asigi government ka lainari ba mari da shanti gi wari chana ba aman amabu respect pina bagi mawong da changjala akanda ko asagi wari chana ba dialogue lomda bagi lambi je ya na bo khona ga dabani amana amabu namdaraga ko kana tawbagi thabak sida changjen mase masigum masisu maram amoi ai gi kitang kaino ni haibidi thodu amakak thokpadu madu gi thodu to kitang naina bagi mahuta adu ma thogu mayam tho lakpase makha tana su amu unexpected unwanted situation sigum mase adum lakpa ya bagi condition se adum lai adu laning da bagi kana du yenga kanda hojikti structure of negotiation se kitang standardize tawra kanda haige amana bebat pinara kanda conflict kana situations pa resolve tong na bagi thabak lomda masai kamari le na concerned authorities in ko parties in na khare hen mieng jang ni haibatai ko stang thagachari oja aduga ai khoi gi Bihar gi Patna da pangthok liba extended congress working committee gi mifam da charang na bana thallaba Manipur gi issue sing puthok laga kupna khana khre haiba paw miaure ja paw sig mari le na oja congress na sumaina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
Congress Party की side की political mileage खक्तंगी लो नंगाई की ओइदोरिब्रा positive result expect तो बयारिब्रा जकरी वफम तक होय कनोनी political party है बसे कोई की democracy की ओइना को याम मरु पोषक अमनी अदुगा मशीन instrument ओइरा कांदा कोइना कनो की my governance and democratic rights to the people to the fundamental rights and the constitutions मैम से हारी political party सिंह कसिना मागी मियांग की mandate पायर कांदा government से मकांदा हारी बसी कनो तोर कदुइनी अदुना even political party से मियांग की नहीं ना कोइना अदुम लव टाइम मरमदुना manipuri issues congress na puthorokpa adum pudopam to I ko atai magi party ki toan business ki wak nate ko political party except for the people ni ko aduna si yang kan puthokre haibado aduna mamang de sokore nuai ta khadi thoki political miliers lo ba haibasi always hidden agenda budi oibam thoi ta budadi miyam gi issues gi gravity yang kan khona thabak sing local aningi haibadi karigumba miyam gi oiba normal situation ama da magi political advantage vision aduga magi attentiveness mayam do pira kan da magi political kan do power do phangna bo hona bududi akoina adum pami ko adu karigumba da situation yam serious ora kan serious situation da politicize to bu khopasiti akoina yari makai masigi amna negative kana reason cha amna sound lai ko maramandana me 3 gi since 2023 gi 2025 nearly 3 years ma yaushala ka dorba matam si baguda aduki mati akoi sida sarang na ba thokpa ama akoi gi pick aba manipur gi manung da furup mayam sigi makta misunderstanding miscommunication ta mayam kana lairiba mayam singa se masi khana nei na ba matam da yana positive aspect ama da akoina nei na ga da bani ko khudam oina harba matam da kana ni manipur haiba potsi furu ama khadangi nate furu kunthra nipan mapangi sahi lisang sina hingminara ba pot amani haibi number 1 sidida non negotiable ni asigi pot asida yam sectarian outlook amada kalu thugaira kanda madu amaga changna ba yadna laiba haiba sina matam pupagi akoi phagat pa naira roi da soinai ba ama oiba manipur oigani haiba sima number 2 masima adum khangada bani ko aduga hariba kanum yamji furu kunthra nipan na leiminarak iba boundary ase historically evolved to ba haibadi india da 1949 da sangiba matung da like nagaland mizoram arunachal pradesh meghalaya gi asmaina sem gi banate ko assam tripura manipur city makoi gi distinct historical discourse amada lakse pot amani ko anuna manipur gi to an ba mayam si yenga kanda aduna bu 1949 da koi gi merger agreement tawra kanda state ama nation ama gi thakta leiminara mado controversy hoide annexation ni haiba 1993 convention ga leya sathari ko namna loksing gi bani haiba posu adum lairi bani ko ma aduga tasengna masi ta haijen baju na ta 1993 da national convention on manipur merger issues ga ina saigi kano manipur gi sangna haiba lupsing ga silla kanda madugi region ta namna loksing gi bani ga tari bani ko alofun woi ga coercive situation da loksing gi bani ko si mayam si yenga kanda hariba kano se issues mayam si nai matam da khanga da pot amani haibani boundary o manipur se masidi kaibi yada ba posak amani ga na haiba laidana adida akoi sidi da lairiba tongan ba geopolitics ki bar ki 1991 gi liberation ga la iba kholiba mayam singa se yamna section na yamna kupna yenga kanda masigi relatively issues are to be dealt with sini tajida ina thamning je akoina karigum khara tawrkanda potu ti lere kanda potu gi mai gome matam thokpani mai gome matam thokpani mana thon mani mai vision wang dabani har kanda opponent oriba kanom da political party da maran sibedo adu kaktang na kanu oiba yaroi haibani any situation na mane matam da moina issues ma ama khana ne na khre congress na hari mi am issues sing adu kari no issues sing adu root causes kari puthokrage adi maming pada puthoga mani pada hana sanamisam yam sibagi ka na kara hairaga asi tawroi bani government sina soyen bani adu taw mani kana khara lauraga kana khoi gi tawsu yaroi ba aduna yamna kupna magi root causes issue mo puthodi number 1 issue karino number 2 one issue du gi causes karino causes tu gi amuk phana bagi lambi na kari legi haiba se yamna miyam da madu gi formula am pirak dawne ba pirak formula du su madu su miyam gi interest ka sai haiba basic history of manipur basic territorial boundary of manipur basic khoi unity and integrity of manipuris ko si mayam ji yenga ga pi ga dawne ba madu pi da badagi ni saigi sangaba saigi ihou jida bias laibedagi report pibedagi PUCL gi report jibu controversy leiba mai ta dana asana ba yadawi kanu leidina ko aduna hari mako ina nainari ba khana nainari ba issues mayam sing adugi causes and remedies and visions mayam sing adu yang clear na mayam da I phangan din lawi and issue faja issue aina hoji khara issue pukhala ji issue di dum fajarani maramdi minilita ba thabak phangdaba adagi
लाइरबी लई खादा लईबा सिगुम्बा इसिंग इचाउगी वाथोक मयाम सिंग असि इशू ngатani हाइबनिदा इशू मयाम सिंग अदुगी आम चपला मागी मरी लेनबा कॉन्सेंट एक्सपर्ट सिंग अथॉरिटी सिंग अदगी मागी इंजीनियर सिंग और मयाम तानरगा मदुगी कॉजेस मयाम दुगी नैनरा कांदा मदुगी अमु अफबगी लंबी सोल्यूशन गी लंबी सु हारि इशू सिंग नेनबदा पीगदबनी हाइबनिदा सिगुम बसी एनीवे अमु बंगुरे इशू सिंग नेनबदा अइकोगी मागी डायमेंशन मोंग दो पॉलिटिसाइज तौदना इलेक्शन कत खंदना मियाम गी वेलफेयर फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट of Manipur yam sincerely on tawragadi khadi phai tawrkani su khalli ha wafum thamgi ko tajida thagachari oja na marik chung wa phom kya am pire positive expectation ga loina oja mathang da lakchani ko zaman se inkum jali sing ani ga kum jali da panthoki ba Manipur Legislative Assembly mikhal gi result ka mari laina na election petition contra hena High Court of Manipur da chahi ahum hena panduna leirak pa amasung just masing shu na leitabana case sathadana leirak libasi miyam gi justice mat Manai Haina Congress ki senior leader amasung hanagi law minister o join a fondo kibo wafam ne jam umang da sui sumaina just what pagi case tinta duna leibagi wafam bar association gi maikai dagi phongdora kiba protest to kiba just wa le na haibagi pau me amasu mamang da leina kribani oza akigi law minister o join a phongdor libo wafam asiga su mari leina na oza judicial system ase sumaina adum delay tawraga leiba taragadi khoi miyamna thajaba watpagi mami ma urakpagi fibam do lerakadra na khanjai oja kari wafam thami za khwaidagi maru oiba ko health sector gi akhoi adum pugai khre yam section ta gudo bani haidana ko thinjaroi do bani justice kana law haije akhoi land of laws ta hingi bani ko ane action rules na regulations na yamna akhoi kana apa apa ma tawba yadaba niyom amagi maka da ko niyom sina miyo bina sakolok da yam maru oigi haiba sida magi establish torova ek laws du gatan lata bida masa masa ke community me agi customary laws na masa gi oiba imu manungi maitai gi ju adegi maitai pangan gi ju adegi kabui gi magi sanna kangon ji masa gi oijaba community du gi bok lai jara kanda khoi wori bane ba hari madu matam chana miyam deliver tawdraba matam chana miyam ngakdraba matam chana miyam phangandraba adu tara ga di khunai du natraga laibak tu khoi gi yana ingtapa marata pa laiba mo ibang ngamdri bane ba aduna manipur lai issues mayam chi gi cases mayam chi ngasi digi mari mangani gi thamakhai mu ki mamang la so dum high kre 5000 above the case mayam pending high court lai manipur high court lai ri aije aduna case ama pending lai bada yamna kana tenure lai ba posu lai ri ko atena matam gi period ama gi manung da loi gi du posa ama case na case sum sangdaraga matam gi wang madaga sakhi dana justice bi howda ba mayam ama lakadaba lai hai bani athu bada ko mi fa mi pun natraga misi mina natraga yamna conflict thopa yaba da case ama lairaga di madu case ngai nari ngai da case tu thingdara kan da reason to phanga matung da bogda ngasai gi kana bado kamiya pibungam da bagi makhani case makhal mayam lairi ko sim masi yang kan justice delay is justice denied hai wa hayu thamine ba masi kano hojik lairi ba manipur high court se akhoi khangi hanimo veteran politicians hanimo ojoina hai ba se yamna chumba wafam amane ba aduna hojik si anyway saigi kano case lising manga taruk ki matle pending laire hai ba sida tawudadi masidi akhoi yengasi masi high court of manipur soiribra haiba question si yang kan High Court Manipur gi makai da ki sunu da ma ki case yam na list da tawra tawri ba ko aduga hari ma mayam sing na huda ba gi postpone taw ba ko pa mayam leira kan da khali maru oi ba di judges sai do number of judges only ahum ka tane bojik lai je aduna case lising taruk tarit lai ba sida judges ahum sin na no mu da case ki am paikhala ka do no mo ju mini ne ko judges ju human being ni na ma gi suti kari gi res ki adui mathak da case ai ji tor kan da ma apa apa wakan khal ga law thu ya pun ti ko case na gi merit de ba yam magi consent lawyers advocates ko conscience mayam de tar ko la ka na magi decision on pira ka duini yam to ba responsible loi ba kanu ne ko po ne habni ko lan sa pa ya po ne nei na ga dorim ne ba adu case ama loisna bo hona ba judge amana yam na ka kup thana hari ma du contents mayam sing adu nei na da ba ya da ba lai ba mara ma du na heta magi ma pata ka na sidi sinangam lage sina ta holage ne palaw lok thu ya ba po na te habni da mayam si yeng kan da koi gi hoi harap
तागिबसु लई जस्ट तरेत हेंकन बहु याम कन होनरी गाय को मसी होनब नते खुदक तमसे हापदौनी कंसर्न अथॉरिटी की कनो से अखोई अटेंशन से ड्रॉ तौजरी को याम थुना हाई कोर्ट लैरिबा जज की मसिंग अहुम दगी ना तरेत हेंगकनी गाय हारिबसे याम थुना हयेंग मक हंगसिन मे हेंगत पिरो हाइबनी दा अदुगा लैरिबा केस मयाम सी जज तरेत से संतोर अगदी हारिबा पेंडिंग केस से याम थुना कनो अखोई एड्रेस तौरकनेबा मरम अदुना मयाम सिंग असि लैबसिना ख्वाइदगी हुजिक लैबा मरुइबा दरकार लैबसे जज मसिंग अखोई तरेत ngamagadi nipan mapan tara bo ko state amagi pot yengmani na adubo hengal hanbiro aduga masi thindana kano akoi mari leina ba authority sing da step lokal kanda ado hariba han veteran journalist an join ga hariba issues mayam ari public ki grievances mayam su leibani ko pending magi kano cases mayam si resolve tok dogi ko ado just tari si yam thuna akoi atawra kanda madu yen thongna kanda hariba pending cases mayam sing se yam thuna address tok si haibo wafam se masi makan thamjari ko oza thakachari amjai aduga mathang da lak chaning banai khoi gi NIT manipur gi tarani thoisu by annual convocation pangthok gi thoram da governor na phongdo pa wafam khata pukhachare ke ja India gi chawkhat lamjel da IIT sing amadi NIT sing na lamjing maira oiduna malem da anauba India gi masak tagli NIT manipur na su levak asigi afaba marai bak ama lepada leader kaya entrepreneur kaya puthokna achauba thodang soidana lorakani haina ai khoi thaja bagi yamna high expectation thambagi wafam dunia ja wafam siga mari lena kari wafam thambi hajida education gi saruk amana hojki malem jida ko skills haibasina kanoni education ni ko aduna skills are the solutions ni haibadi education ga employment ga se masi akoi gi masina laibak se problem oheloidabani habani aduna government gi thabak tawba adagi tawdaba haibasi da thabak tawba akoi manipur ngangnari na thabak tawraba gaina ta hangi na asi yam hangoidaba wafum mani education je linga di ko maram je thabak aji white color job haiba ma adagi private job haiba ma ko aduna magi hingbagi lambi ama khak magi thabak ama leiraga di madu thok phangba kaw yabani da akoi gi na government gi tolob chaba thabak se phangdraga di thabak phangdaba kaweba ko aduna masi malem da loisalako matamni masi issues mayam se aduna education skill pigani any skill namade any field magi like magi haksangi popudi yarok instinct ka sana ba skill ma pira kan skill duna magi apunsi adu pura akoi gi thak amada laiba mi ama da thamduini ba ko magi tongi family maintenance taw pa magi every aspect ta laiduine ba masi gi wafam ji la ko matam da as a part of education the technology hai ba se masini akoi gi fast and sokhal akanda malem gi lebak singsina yana powerful level lebak yam thongna akanda laise ko adun khunai amada technology gi kano se necessary ji yam phajana ko hi kano sokhot amgadani haibani da adun sigi sokhot pada sai gi NIT laiba adagi kano de MIT laidana mani institute of technology laida AMCU laidana mayam singa sigi marakta NIT is very prominent yamna mangjin thana laiba posak amukha yamaju darkar laiba ko posak amani ko IIT ki hek mathangda yam sauna kanja nation da work tor report amane ba ko tajida maramaduna ngasai gi NIT manipur si 2010 adai da link khibani ko aduga hoji pok da dirgi mathang piraktana tongan ba akoi gi undergraduate postgraduate ko kamaya ama akoi PhD kano degree gi hangdana masina soba role ama hoi loroposi akoi na ui adugu la 2010 ngasi phobada lairiba magi technology gi magi progress ki no si akoi na dum thagat ningai oiragasu hena koi sakot aningba gi kano do adu khasu adum watna haibidi mafam se ayama tamda ising na sum thum leibagi kano su adum uyeba ko ano technology sok chawr kanda ising thumunda na technology di kamai tawrigi ga bisi wahang kharasu hangdabi adi loina bak thagapari thagali ngai marak sida kharaga hena maramdi technology haiba the computer world gi masigi AI gi world di bhamna saraga wakhana saraga tawu yara technology da negotiation jaro haibani
aduna education pi matam da ngasai gi magi teaching age mayam je wari li ga yaro habni barabu ngasai gi technology sina kana hariba jaga complex ngase develop to busi thar thindagi ba mali aduga magi prospect mayam na leiba aduga hariba magi equipment mayam piba ari ising gi angi thuman da ba ising gi manung mathak ta magi sang du thumdri hare ga ju chaka to lambi thong mayam do thum le ga di satra mayam do la roi adi partiken tawroi mai sum la ga di no no gi hogin gi ni gip ma du magi kanu si lakani habni da mai roi jing ji da ko aduna singom mayam si yenga kanda hauji phauda kana koina thagat le haira ga su all india gi oina nit gi rank si ko nirf ko 2024 na 2024 da hari nit gi ranking che kana piba matam da 100.05 side layeba ko kana sam gi makada kana de kana lairi habni da aduna masi yamda yankhai umfu gi chakta karak ba yana bagi marak chalhanna bagi ko khumang chawhna bagi ai apindu ma tawningi aduna mafam gi jida lairiba infrastructure sema khara thuna hena semkal aningi and then madu mari na lambi thong torakanda ising jaw natraga mehau langpok mayamna yam toina kana aiba technology asigi education da kana tobuse masi tawning de kodama na ngarang na han tawriba governor ga honorable governor ga tawriba kana city convention ga tawrido photo yamna phajai tawdadi nit should have its own complex ko to organize such convocations id manipur university lady dana masagi convocation tawma ma aduna nit university convocation tawhom leitana lady ni hanadi mi han horokududi mi sumanga wara tawi hai ko adabudi city convention tawra yam phajagre ko adubu sumana ko stala gadi tawridabani nit should have its own say even assets ko buildings na to organize such big celebrations functions ko like convocation ko sigumasi tawdabani panamok akoi kana si wish tawjeri ko nit authorities in concern kana mayam da mai papoi bio loina yam thuna sai gi responsible authorities like director the board the then registered like mayam singshina hata yam dedicatedly work to biraga technology gi lamse yam chile advance hoiraga di so kono miyam na matam pum da makoi busu ningsing no le hogani manipur na sakhot lambi da satpada amna kumang chopsing gani ai bofin tam ko tajida thagachari oza loishalak padam tanga lakjage khoigi mu na thabak lobada casual contract amasung engage staff sing saruk ya halu haina protest tawbagi paw mi yoroza wafam siga mari lenana ai khoigi mu na thabak loba matam da hojiki casual na jaga contract engage staff sing se ai khoigi tongan ba criteria kya ma leiri bani haijaning oza es ki madang bu oiro kuina employee oraga di leiraga moi de concern tawbi da base protest se chummi haina su khanjai aduga mu na sigumba casual contract amasung engage oiriba staff sing se concern tawhaning bai wafam duna ja kari tentakna kari wafam thambining lo ja thabak loba haibase kana ni kan system na logodabani adagi rr gi makhada logodabani ko adagi magi detail processes ama tawkan thabak logodabani karim kanda manipur gi karigumba yana masak nairaba institute kharada magi matam gi kana lusing bujing gi capacity de ko even director or bc or resta or ma mai leijeri bi capacity thabuk lobu gi sana bi ma he ka kana lak buju ui ko aduna thabuk lobu matam da mai concern authority gi makha da aya ba samna ya da university gumba jiti ugc leiri ko university gan commission na magi oi ba senthang mayam ji pir ka chakhol ini magi staff gi kari gi whole development mayam se ko unemployment gi aduna university na recognize tawduna aya ba yaudana thabak mayam lograbra haibagi wahang khoi gi leiri bani ko aduna ban lokshin ki pot adu nakan dagi matam gi loksali authority duna magi salary jing kari jing mayam sum manage tawraga su hayeng adu sab saba kanu dudi paisa dudi UGC dagi kaira aroyeba amaram di UGC na recommend tawraga kanu ji proposal ji ngai gi university thagal laga madu UGC ne approve pir matam da number of staff number of kanu employment gi strength gi mayam sing adu yarek tamen na conditions about salary basic pay my increment dan te di everything kanu mayam sing adu gi rule leisure ne ba mayam du recommend tawlo matum ga thabak tu purpose ne la madu advertisement piraga DPC famaga iren na sum lawgraga di hariba kanu employment do employee do madu adum magi oiba sabsaba kanu se hak mayam phangani haiba adu suyo yaudabida nakan dagi sum
DPC su tawgidaba advertisement su thokidaba natraga even kana tang maming leitaba khabar masam su kara daga hapchalaga ta tawbu kopa aduga agi oiba concern higher authority dagi madugi recommendation ga lawgidraga laima mayam ama election gi bisigi management ji achawa awa amani ko haibadi magi live to the promotion है बस इमा खंगदना तुम लोग लोग इंक्रीमेंट पैसा बुद्धि खरा खरा मतंग authority ने हिंगा पीप दिया है अदे मंगोन सब चान हाइंग पेंशन सिस्टम ला कांदा से सांग मयाम अमता लेरम द्रगा दी अदुगुम्बा फंगोय दुनी लाइव तो अदमाय तौदना पीबा पैसा खरा दा अदुम लुसन बगी पोट अमद लैये बो सिक्से सिगुम सिसु यंगसिन बसंगी मरम अदुना नि हुजि हाइरे इबा मयाम सिंग यावदबनी हाइबसे तसिंग नमकति सिगुम डिमांड से तहुमदि थोकदबनी मागी आमना सब चाबा साइगी कना authority की नत्रगा institute की management की को मागी सब सब कनो ले चाहिए है बनी द थबक लोंग नबगी process है हारियो process में आमसु नियम नाइ न तौरगा दी मैं आमगी complaint सु ला ओइदा बनी अद नियम सि नाइ गिदबा मैं आम यावब्रा अदगी अंगम आइ नंगमी आइगी कनो द हारगा contract हारा कांदा मागी अदुम proper senior यावदना हपचन गिबा मैं आम को कुशला कांदा लौथोक पजु यादा अदगी अमुक तौरिबा मिदु की सु मागी further कोइना सर्विस तौरबगी right मैं आम फंगबगी लंबी सु लेतबा मरम through proper senior advertisement DPC को मैं आम लालगा तौदरमिन को सिगो मैम से येंगाकांदा हुजिक वाथोक्सि लाइनी अदुना हारिबा मैम से येंगाकांदा हुजिक लैरिबा हुजिक क्वादिगी मरु वरिबसे हौगिबना हौग्रे हाइबा वाइसि थमकांदा मदु कदाइ बाबुदा अखुने रेक्टिफिकेशन तौबा याबगे हाइबा अरे तुंगी लाकदर बिरोनसिंग अदगी मैम लाकदोरी मैम सिंग नियम चुमना पीगदगी हाइबसिगी दायित्वदि हौजिक थौपुरिबा BC नत्रगा मागी रजिस्ट्रार अदगी मागी तोंगा तोंगा फैकल्टी की फाइनेंस की करीगी लैदना मैम सि ना यामना कुमना खना बिरकांदा लैरिबा कना रूरल रेगुलेशंस मैम को मागी प्रॉपर सेनेन मैम सिंग अदो ngaga thabak ngang lobagi thabak se tau biu haiba wapum se masai thamge ko ga hoi thagachari oja oja na marik chumlaba mamal yamlaba phone cam so thambire oja khana jining badi mayam amne adubu ngasi gi de matang asida loisinjarage oja gi so chilaba matang kya so kai thokpiduna tharamasibu mapung phan bibagi damta oja bu hainingai like dana thagachari oja thank you Zaida matang asida news analysis loisinjare midyang tabiri ba punamak puso amuka hana thagachari Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and futures are shaped. Here, knowledge meets innovation and curiosity fuels discovery. Our commitment to excellence and cutting-edge research sets us apart, preparing our students to lead in a rapidly evolving world. But it's not just about academics. At Uttaranchal University, we believe in nurturing well-rounded individuals. Our supportive faculty and personalized mentorship ensure every student's success. Join us where opportunities abound and dreams become realities. Enroll now.